megalayapost.news Kumkaway na katong jong kaseng bansakri na kabanta ki jingdon kam ki pajba hakisnong ki thao kabalong kabha kamiat ki pajba karibo Youth Federation RBOF Maurong Circle mentakas ngi kalala ban ple pajba no ya kajaka apkali palapan da kaseng hakisnong tiang hariboy district ya kani kajaka apkali ni ka passenger shen lawan man ple pajba do ba RJ thank you ubade political secretary kaseng RBOF sengkmi kum kongsan baladon rengkat langru urang ba snong kartiang secretary ka RBOF Maurong Circle uba Richard Moksha presiden kaseng samla snong tiang uba kit bok nongran lambat ki kit khot kaseng kumlapan pau uba RJ thank you haba pli yakni jaka apkali kabala jutip pai ba kum ka passenger shen ula ai ka jingero ka banikong e RBYF Maurong Circle namar deling ba ka jingsim khia kit khon bat kino yalam kaseng lala bantai kani ka sem apkali kabalong ka jingmentoi na ka bantai ki pai ba nong song snong ula ban rap ru da ka baong ba kaseng RBYF ka dei kaseng ka bai tre lang bat ki dor bar snong rengkat ki pai ba nong song snong bat kani ka jing snai yakni ka sem apkali ki pai ba kalong ban yarap iki nong song snong ban laj no slap kasngi habaki apkali habale jinglen samlah Richard Moksha bolong suklar minta kerjanya lungkat baju minta lang rumah senang dengan presiden dan samlah tempat sekian bridge meeting hantam leh ya kini pa usting circle kemarin but sebenarnya jadi ro tengah hap anu kong ke Maurong Circle lalem lagi pikir jong ki ingat minum i ke jinjer ngam gumi kan ini ke jika asam bos ni bridge budi ke Maurong Circle kali timbok jong ki kani kalau message fi bakladon panung circle kam dei tang bangin ikut tang ko bisnong betiang ra ini kubor kiwi ki unit ki circle ki babun ni shin mi ke senjam layat ke Maurong Circle minta pen i kam jeng fi ke kam ba ya fi la jet kerpang menlog kino yang lam om ikut tang hai kam ba tindan hakit gu hakir teng ko register hendak pen i kam ba bahas nong kau kumjut yang ba snong ni lang seng kula refi om tang ikni kam bagi ini gore lagi bun ikam po snong thal kal fidon kam ni arwe fi kaseng arwe fi kloy benda dekat bagi snong maka kaji pun be jok seng arwe fi la ken shai ka arwe fi galong seng bagi ni dekat bagi dor snong with mutual understanding with the local der snong like shai kata dita kaseng arwe fi gadi kaseng ni der tik jat fi snong fi i dong lam juni nadu presiden berubah ni di nukit kam nak senang di ukwas ngit skam begini lam di sang arbe bunhi di nukit kam nak senang ngit skam nangis sumat mat Maurong Circle on berkut tang haini lei mat terimat senang di bulan kam inle ajaka khamtam ni gini di mana ni jan gedon school gedon ni ila kam plat ini bosya sama ke jingle yo jong fish ayata de gini nalian kaseng di gini ai di baget inde ngit skam kan ra yang kan pergi ke di jingle jadi trikam ni ke Maurong Circle lungba rengkat bagi ke central body jadi senjam berhek hai fi ke Maurong Circle tang ta kan tin ni ngai ngu season je fi barok hantam ni ke Maurong Circle di using circle hantam ni ke senong rikian ni bau mulai ulang dekat fi barok kini ngelam senong kunjik ngelam senghalang nak ko arbe Maurong Circle using circle bau mulai dekat kini yo ke bor pemet ke imang salat megalayapost.news